IFM News. Lokal. Hello, John, go ahead. Manam nama ti panakay patakder ti pagaramidan ti sapatos iti Ilia ti Vintar. Ito iti kinampirmaran ni Mayor Richard Degala kalpasana ti panakalokatan ngayon na ti pagaramidan iti Inabel. Imbatan na tultuloy ti koordinasyon da iti Department of Science and Technology para man iti Department of Trade and Industry kaspaseta da ito manan nga inisyatibo iti lokal gobyerno. Kinanana maiporsige dito yung proyekto, ipakil mo rin atunong, ngayon na pamastay ka na iti umili. Inay na, ang posible itong iti barangay Parot, iti pakabirukan, ti maipatakder asyap, kinadakil pinagyaman na, iti opisina, ti Congressional Office, na aprobaran diti Kidawda, pakairamanan ti panaga-training, dagiti umili, matulungan to iti biyang ti TESDA. Tapos dagiti umili. So nga deputy may isang nakikita dito pagtrabahuan. So nga ongoing the proper coordination with the DOST, DTI, panggap dito'y panakay patakter, panakay aspect na dahiti panagaramit ti Abel. Okay. So from raw material, pati hanggang product, mapaspasangasangan pa dito'y papanti grupo tayo, yung Laguna ken Marikina, pinantiyan ni Congressman Sandro, yung request tayo kasi way back to 2023, nag-request tayo padakwada, yung ti TESDA, ata pa ng balin na umagat, mang tenda katatayo ti mangisuro, kadagiti takilian tayo iti panagaramit ti sapatos, chinelas, bakya, sandals, at tatayat na yan karan ti TESDA, mabayan gani ako, Congressman Sandro, kaya tanda ti benchmarking me to last week ni February, tatlong titigas na yan. Kaya tayo nga dahil ito tatamarabi, iti yung bintar, babahin ka dahil iti materialis na anda ka na tayo, tulad dahil ito yung abel, may isang arabidan tayo nga may isa na materialis dahil ito yung sandals na ayun, arabidan to TLCU. Ano ito nga lugar dito? Pakabiro ng kadakwado? Actually, at that building that day, ito yung barangay Abkir. Dahil so kumanti pa kayo patakdaran dyan factory di Panahit. Kasi dapat yung factory di Panahit at dahil iyakarang ito yung area di barangay Parot. Kasapulan na tinakdakil nga area. Kaya gusto nga dito yung i-prepare para iti Panahit at dahil sa panginabilan may para iti dito yung panagaramit di sapatos kada chinelas. Iya paset tiya panagsarita niya Mayor Richard Degala iti Ilia ti Vintar. O, di kasla Marikina so exchange tumot dita Bintaren. Walay Bernard. Oh, di nalaka. Sino gayam digiti dumalang ka dito nga TESDA, digiti out of school youth, digiti so sino man nga matrain dita Idol John. Awen kang ro na anakit digiti to awang pagsapulan na Idol Bernard matapet lang to digiti barbarangay ni siya sino danto digiti met nga agaplikar ken makasursuro iso danto met lang iti sumrek ka dito itatang industriya da sa dyan. Ayun na nga paset Parot Vintar ano dito sentro jay surong. Dito laing asidig ti sentro no kwa yan ti Campo Santo asidig ijay no kwa Idol Bernard. Dati nga min kat iti barangay Abkir dito plano da Idol Bernard ngem pasit dito pasilidad iso nga posible nga ijay ton barangay Parot lang yan dito nalawlawan to Idol Bernard. Okay. Ton ano nga mangrugi Idol John? Kas pagarigan na malpaston dito panakipagatarit nung da iti Laguna ken Marikina after ka dito nga bulan ay Bernard maamuan tayo to no nga specific tong aldaw when no bulan no kas pagarin maurugidan tong training ay Bernard. Alright, go ahead. Namag iti iliti Vintar kadwa 99.5 at Lawag Idol John 15 tatak or men.